May Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po yung kaya kayong talasuyo, Justin Dizon. Areni na po ring mga ragula balita ang yaning Biyernes, September 15, 2023. Demolisyon kareng bale, keng 73 hektaryang gabon, king Anonas, Angeles City. Pagsadyan, apektadong memalen, megbarikada. 54 na lugar king Central Luzon kaya king areas of concern na babanten ning Police Regional Office 3. Pamamuklat Farms o Poultry Farms king balen ning Bacolod, plano ng ilimit ning local government unit. 3,200 na estudyante king Pampanga tinanggap financial assistance. At babae king Guagua, mga di naakit ni ing kayang paunakan, bayo yapuk, munta king kabilang biye. Kabalen, migbarikada lapuring apektadong memalen kem posibleng marapat na demolisyon king karelang bale apakatalakad po king 73 hectares sa Gabon king Barangay Anunas, Angeles City. Ay ni po yung report. Ang malalakwang tao ing telakadang barikadang iniking Barangay Anunas, Angeles City, bistaman mapaliya ing aslag na ningaldo. Babantende kasi ing gagawang pamamakod ning metong a real estate company a Clark Hills Properties Corporation keng pisasabyan a 73 hektaryang gabon. Gat panapon ning Webes, September 14, anyang dasnano ning CLTV 36 News, deng makatuang areni aabe-abe mga di. Agpanggang Mary Joy Paraguas ning Anunas United Farmers Settlers Descendants Association, dininan danong ultimatum bang i-demolish ing karelang tuknangan. Ang sabi po ni Sheriff dun sa live video namin nung Monday, meron na lang kayong 3 araw para mag-self-demolish. Yun po yung sabi niya, pero wala po kaming natanggap na notice na kahit ano po na regarding dun sa demolition. Kaya po yung mga tao dito, nagtiyaga po kaming magbantay. Di na po namin pinapasok yung mga anak namin dahil nga po nag-aalala po kami na baka dinidemolish na yung bahay namin. Iniwan po namin yung mga anak namin doon sa loob ng bahay. Simula po nung Monday, nandito na po kami para nga po bantayan tong lugar na to dahil nga po dito sila papasok at magsisimulang mag-demolish. Manyawadla naman kanong saop king gobyerno uling pigaga na kandangeni ing karelang lipatan oras lasakan danoreng karelang bale. Sana kanu, di nandalang humanitarian consideration. Dahil sa demolition na ginagawa nila, na ngayon itutuloy-tuloy nila yung demolition, nang wala man lang po kaming pupuntahan, wala man lang silang ibibigay na relocation o kahit ano, hindi rin po namin matanggap na may pending case pa po kami sa DARAB na na-receive naman po nila, bakit wala pa pong sagot. Agpangking Anunas United Farmers Settlers Descendant Association, eya ay dalan ing Gabon api sasabyan nune agricultural ya iti at atin pa kanong pakatanam keti. Bista man nalalang pepakit na dokumento, sinabi na naman na menikwala pa kanong Certificate of Land Ownership Award o CLOA, reng ortelano keti. Ela naman kanu pabor keng desisyon ning korte kaya mamapelala pa rieni. At saka parang feeling namin walang kakayaan talaga ang judge na nag-execute ng demolition. Wala pong kakayaan. Sa kasalukuyan ho, ilang pamilya ho ang apektado dyan sakali mong demolition? Kasama po mga farmers, nasa 2,000 na po sigurong family dyan. Pepakit na naman ning Angeles City Police keng CLTV 36 News ing Mission Order Karela. Kapamilatan ng Department of Agrarian Reform Adjudication Board o DARAB case number 332 P9-517-P97-5612 P2000. Manantabela ring police king execution ning demolition writ magumpisa September 11 hanggang October 6, 2023. Minarap king camera ay Police Major Vicky Tamayo ang manalakarang ground commander king area. Dapat basikan king instruction
manalakad laring command post king area, bangkanita nga iwasan ing enkwentro king pilatan dareng makatuk ng Keti at ding talapagobra ning Clark Hills Properties Corporation. Samantala, agpangkang Attorney Hene Rendona, ing legal counsel ning Clark Hill Properties Corporation, mika Supreme Court desisyon na kanu banwang 2013 pa, king kasong 1997 pamisam pa. E-execute nemo kanuning sheriff ing desisyonan ning korte. Alam naman natin sa court kasi, hindi nag-i-issue ng writ of demolition hanggang hindi final and executory yung decision. Yung usapin ng pagmamayari ng Clark Hills at yung sa pagkansela ng mga CLOA, ng mga nagsasabing na issuean ng titulo doon, napag-usapan yan mula adjudication board ng provincial, napunta sa DAR main office, secretary, napunta sa Court of Appeals, napunta sa Supreme Court. Actually, nag-umpisa yung kasong yan 1997 pa, pinag-uusapan yan. So 2013 finally naging final yung decision sa Supreme Court. Menikwala naman kanung go signal ibat kang Presidential Commission for Urban Poor o PCUP. Mika mediation mo naman kanu ing lokal akapanibalan king execution ng demolition writ. That was attended by all stakeholders. Nandun yung homeowners, nandun yung sinasabing may mga tenants, nandun ang PNP, nandun ang Commission on Human Rights, nandun ang UPAHO, nandun ang DSWD, lahat represented ng offices doon sa meeting. Even yung lawyer nila, nandun si Attorney Montemayor, and I was also present. So, dumaan talaga sa proseso until finally the PCOP decided to give the go signal. No, kaya nagkaroon na kami ng police assistance kasi the PNP would not even assist us without the PCOP endorsement. So we got the PCOP endorsement. Kaya naman back up yung demolition for security and to maintain peace and order. Pepakit na mo naman ning mesabing abogado king CLTV 36 News, reng dokumento bang dinan patune alehitimo ya kanu ing execution ning demolition. Kaya beneketi ing denied motion daring petitioner a farmers Adina Reynaldo de la Cruz at Glenford Sese laban king kayang kliyenti amikapet sang June 27, 2023. Pinresinta nerin ing writ of demolition apirmado ng Attorney Ariel Maglalang, a provincial adjudicator ning Pampanga king Darab. Kimpa mag-isplika ng Indona mumuna dalang bakuran reng idle land asakop ning bisasabyan na 73 hectares. Pero kanu sa sarado ning kayang kliyenti ing mamye humanitarian considerations lalo na kareng apektado ning demolition. Reach out to them. In fact, ayaw naman nila kaming kausapin. No? Kasi ayaw naman nung pinapatawag sila ng DSWD for us to meet with them, ayaw naman nilang papasukin yung DSWD doon para malaman namin talaga kung indigent sila. And then the Clark Hills committed to give financial assistance. Sa PCOP, nag-submit kami na undertaking doon that we're going to give financial assistance to those who shall be affected, whether indigent o hindi, regardless na yun. So parang mabibigyan lahat yun. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Kaugne na po ning balitang yan, anil po yung latest, pekikita na pong Angeles City Mayor Carmelo Pogi Lasatin, ini pong mikibandi ning Clark Hills Properties Corporation. Mayakit po keng Facebook post ning Pampanga News Now, metong pong local digital news portal, reng litrato na pong Mayor Lasatin, kaya po Mr. Oscar Toralba, ing presidente ning mesabing kumpanya. Pekisabi na po kanong Mayor Lasatin na kabang alapang development king lugal, misusundo ing demolition. Anyawara na rin ning opisyal ing timeline king pamagsamas king mesabing property. Mika pisasabya na rin po at makasadyaya kanuing Angeles City LGU asaling Gabon para kareng apektadong residente.
Kaya ngaliwa naman pong balita at ine pong bayong pamuntok king Clark International Airport Corporation o SIAC. May appointe pong President at Chief Executive Officer Are Ancheta Perez. Sumaw po king pamagpatutu king Clark Civil Aviation Complex. Perez po yung dating Senior Vice President for Corporate Services ning Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Apin po yung parent company ning SIAC. Inappoint niya pong Presidente Ferdinand Marcos Jr. Perez anya pong Webis, September 14 at pelitan niya po yung OIC Nancy Paglinawan. Metong yang Certified Public Accountant Perez ating postgraduate diploma king Urban and Regional Planning iba't king University of the Philippines at inyarin pong master's degree in Public Administration at may kayaring executive training program para king Public-Private Partnership king Harvard Kennedy School. Agpang po king SIAC, ring corporate skills at inclusive leadership na kanong Perez, ingigita kailangan ning nasyonal na kapanibalan bang apagawa na in Clark Aviation Complex. Antimong senior official ng BCDA, abiya po Perez king transformation ng Clark International Airport, pati na rin po king pamagbayo da rin dating military base lands, maging economic hubs, kalupa na po ng Bonifacio Global City, McKinley Hills at ing pangatalakad na po ng Subic Clark Tarlac Expressway. Mig-manage siya naman pong world-class sport facilities si Perez, king New Clark City. King aliwa naman pong balita, pasado na po king second reading na ning Kamara ining House Bill 6933 o panukalang batas magdeklara king probinsya ning Pampanga timong Christmas Capital of the Philippines. Miaproban niya po iti kapamilatan niya ning voice voting king plenary session anya pong Miyerkules, September 13. Agpang po king principal author ning panukala ay Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. Alaya pong kaparis ing Pasko keti Pilipinas, uling katuklo na pa kanunin Burmans, magumpisa ning preparasyon para king peka antabayanang okasyon. Makaslag no kanu ring Christmas lights at mayakit lalarin deng makule ang pong mga santing parul kilob dareng pamibale-bale ang po ka ring kilwal dareng bale. Bukod pa kareti, tuturing yamo naman kanu ing Pampanga ang timong one of the best places to spend Christmas. Pauli na po ning Giant Lantern Festival o GLF, midadaon po Banwa-Banwa keti po king syudad ning San Fernando. Kapamilata na po ni GLF, mayakit la ring mga santing ang pumiyaliwang disenyo dareng iganting parul, agawa da ring Kapampangan lantern makers, ampong artisans. Tune dala kanong pagmaragol deti, uling sikat la rin kaya katamong parol, emo po keti Pilipinas pati na karing aliwang bansa. Dagdag na paketi, atintamo naman kanong Paskuhan Village nung no kanila mayakit ng mayaliwang sining at mag-showcase po king kultura ning Pasko keti Pampanga. Samantala, agpang Pukang Gonzales, no kanumawala deng parul, gawang Kapampangan at makatatakno deti king kasaysayan ning bansa. Maragula mo naman kanu ambag, ing industriya ning parul king pamagpasikan ning lokal na ekonomiya keti po king Labuad, Kapampangan. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ya, ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Kabalen, pag-aralan na nakanong Mayor Eduardo Dimandato ning Bacolor, Pampanga na ilimit na ing pamamuklat dareng poultry farms king karela pong balen. King kayang termino antimo nga pamuntok ning lokal a kapanibalan at lunala deng poultry farms mi pasara kay batang kayakitan pong mayayaliw ang violations. Ay ni po yung report ng Paulo G. Santos. Emu metong emu adwa, nune at lunala reng poultry farms king balena ning Bacolod a pesara ng Mayor Dimandato king kayang pamanungkulan uli na kanureng miyaliwang violations. Sulangan din king Barangay San Isidro. Adwano mandeng menyarang dilira agpangkang Janet Wong ing Municipal Agriculturist ning Balen. King kasalungsungan atin pa kanong 24 a poultry farms deng operational king Bacolod. Kung kapamilya na po ning kakatamong drone, nakita po ining vantage point. Nanuno ka rin kabalen, aki po yung pwesto na po rin ng existing operational farm. Pakibansyo na po ning lokal kapanibalanan ng Bacolod nung marapala pa pong mag-operate. Lawan tayo po. Agpangkang Mayor Dimandato, pag-aralan da naman kanu keng Comprehensive Development Plan ning Bacolor ing ilimit la ring mag-operate a poultry farms keng Balen. Kada akong pagdalawi. Ito, nga sa lukuyan, masali-sara yung poultry tamo. Alatang da kala problema, karas kayang langon, pumbulok. The point is, kailangan magbawas la. Dati naging oras, potang talagang, kaya ka na ako kasi pagdalawi, yung mga, mag-develop gusto yung balen, pagkada ka rin makanya na negosyo. Una yung gabon, may tatas sa presyo, pagkasipin mo. As long na rin poultry, masanting lat ela nalangawan at ela bubulok, alatang maging problema. Pero potang may tutura na yung health na ng tao. Pero importante kasi, kaibat na ng tama, yung health na ng tao. Nyapin magpodutan dakal para kareng panyaw, kareng kaya maka-hospital, pero prevention yung kaya target. Ngayon pa mong September 12, pesarane ning local government unit ing RRBA Quail Farms uli ning improper waste disposal. Malilyaring open burning, alang septic tank at malango. Sabi ko kayong chief of police, sabi ko kayong agriculturista mo na i-serve din yung ini. With the full closure talaga kaning RPA Quail Farm ing San Isidro. Kukomplain din, mabulok ya, malango ya, and based on the inspection and report of the members of the task force, base po kayo they recommended to me na isarani ni so I did it. Uni panakit ko yan namang dapat. Samantala, makisabi noman kang Mayor Dimandato, reng mikabandi keng RRBA Quail Farm, amirinan lang upayang asama sing karelang violations. May mga anak kami dito, may mga tauhan kami na umaasa dito. Tapos bigla na lang mawawala ng ganyang negosyo. Siyempre, masakit yun. Ang tagal na ho namin nakatira dito, bigla na lang ganyan. No. Hindi ba? Siyempre, yung mga tao dyan na akala nila ganyan na kami, ganun. Hindi naman kami masama, sir. Nagninegosyo lang kami. Pero actually, yan naman pong problema na yun, naayos naman. Sorry, hindi ko man. Ako yung kaya kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Keng Bacolod pamurin po manwala kani Mayor Dimandato na dakal resolbang problema kini pong Mega Dike Access Road oras na maging masalaya po ini. Bumuna na kano ing problema karing salbaying motorista amanog se basura. Mabansyoya kano keng CCTV monitoring at nung masalaya manikwalang masalang footage dareng traffic violators anja pa retang mag-overspeeding. Nga na pong Mayor Dato, maluwat ng problema king Mega Dike Access Road ing malaguba na outermost side ning dalan at uling madalumdum naman kanu ligtas kanu masanting dadalanan da rin tao at delikado iti kareng motorista na maging sangkan pa ding aksidente. Kaya naman po yung karelang plano mag-install CCTV at di na niya po kanu iting sulu. Ay ni po yung kayang pasyag Dikil Kenny. Ang public works siya in charge kayong cleanliness na ng Mega Dike. So kaya hindi ka po ngayon, may ka-operation linis kami. Pulutan mo na rin tanaman, lako mo na tamalog sa basura. Then I instructed our chief of police na talagang kailangan may marakapla rin manog sa basura kayong Mega Dike. Akakit na karinat. Then ayan po nga pa CCTVs na kayong Mega Dike. At akasabi kayo po impel ko na mga bit kaming talagang what do you call that? Solar lights. Bang kanita marakapla rin manog sa basura kayong Mega Dike. Gawa din basura, hindi kami pula kayong gagawa ng yung maglinis. Na naman lalaman sa lalang gagawa ng yung manog sa basura kayong Mega Dike.
Kabalen, metong pong 80 anyos sa babaeng minaos po keng CLTV 36, tawya po Guagua, Pampanga. At nasa na po kanu na kilala ni itang kayang paunakan na lalaki na may git 4 dekada na nang iikit. At ini pong kayang kwento, pigsadyan miya po, bangaso pantaya. At ini pong ailben yung video, tsuya po keng Tagalog. Uling ini po kanu paunakan na, Meragulya, Manila. At itang indana naman ng paunakan, tawya po kanu keng Bicol. Ay ini po yung report. Isang tawag sa telepono ang tinanggap ng CLTV 36 mula sa isang 80 anyos na ginang na nagngangalang Gloria Sunga. Ang kanyang pakay, mabigyan ng pagkakataon na makapanawagan upang matagpuan ang nawalay na kaanak bago man lang daw siya sa makabilang buhay. Dahil dito, tinungo ng ating news team si Aling Gloria sa kanyang bahay sa Guagua, Pampanga upang personal na makuhanan ng salaysay. Kwento niya, higit 4 na dekada na niyang hindi nakikita ang kanyang pamangkin na lalaking anak ng kaisa-isang kapatid na si Rodolfo Boy Sunga. Anak raw ito ni Mang Boy sa isang nagngangalang Presi na taga Maynila. Yung si Presi pala, nagtitinda yung ganon na chewing gum, sigarilyo. Di ba yung ganon, may kaon na ganon na nakasakbit sa ano niya, nandun may upuan siya. Nagbumili ng sigarilyo yung kapatid ko, nakilala niya, ganon. Hanggang sa, siguro madalas, na personal dance, kasi mahiniin daw ng kapatid ko, hanggang nagkasundo sila, naglibin sila. Mula 1979 hanggang 1982 ay nagsama raw sa isang apartment sa Kamuning, Quezon City sina Boy at Presi. Noong 1982 ay umuwi raw si Boy sa Pampanga at sa kasamaang palad siya ay napatay dahil sa umano'y mistaken identity sa edad na 33. Dahil sa biglang pagkamatay ng kinakasama, napagdesisyonan naman daw ni Presi na umuwi sa Bicol kasama ang anak dahilan para hindi na sila makilala pa ni Aling Gloria na nooy nasa Amerika. Nang umuwi si Aling Gloria sa Pilipinas noong 2006, nagpasya na siyang hanapin ng kanyang pamangkin. Pero tila naghahanap daw siya ng karayom sa dayami dahil ang tanging impormasyon lang na mayroon nito tungkol sa pamangkin ay kamukhang kamukha raw siya ng kanyang kapatid. Chinito, maputi, at tinatawag na Boyito at Junior. Ano sabi ng mga pinsang ko, naku, kamukhang ko nga si Boy, kasi kapatid ko chinito Mas chinito pa kaysa sa akin. At saka medyo maputi, kasi kapatid ko medyo maputi. Ako, umitim na lang ako dito, maputi ako dati. Nag-garden kasi ako. Yun lang ang ala. Sa kabila ng limitadong impormasyong pinanghahawakan ni Aling Gloria, hindi raw siya nawawalan ng pag-asa. Palagi ko siyang napapanaginip yun. Bago mo lang ako mamatay, makita ko siya. Kung may nakakalam kay Presi at saka kay Boy, kay sa anak ni Boy, kung ano ang tunay niyang pangalan ngayon, sana sabihan si Presi. Kasi pag sinabing Lambak, Guagua, alam na niya yun, si Boy, yun ang nakasama niya. At saka na matagal ko na silang inaanap. Na bago ako mamatay, gusto kong makita ko siya. At matulungan kung ano man ang dapat kong itulong sa kanya. Kaya't panawagan nito, kung sino man ang mayroong kaparehong kwento at karanasan ay ipagbigay alam sa kanya. Ang panawagan ko, kung mayroong nakakakilala kay Presi, na hindi ko alam kung ano ang tunay niyang pangalan, na naging girlfriend ng kapatid ko, na ang anak niya, nung namatay ang kapatid ko, pumunta sila sa Burol, sa Lambak. Kung natatandaan mo yung Presi, taga Lambak, si Boy, na Rodolfo Boy Sunga, na nakasama mo ng mahigit 3 taon, at saka yung anak nyo, hinahanap ko kayo. Pati ang anak mo, lalo na ang anak mo. Sa mga makatutulong kay Aling Gloria, maaaring mag-iwan ng komento o mensahe sa Facebook page ng CLTV 36 News ukol dito. Kasama si Liana Canilao, Arlene Salonga, CLTV 36 News. Kabalen, ako po mama ko, magbalik ing balen at balita.
Magbalik ya po ing balen at balita. Dintang ya po nandin keti Pampanga Senator Ivy Marcos at binisita ya po karing apat na balen bang panimunan ing pamamaya financial assistance. Ngayon pong biyernes yan September 15. Kapamilatan po itining assistance to individuals in crisis situations. Programa na naman po ng Department of Social Welfare and Development o DSWD. Prioridad na medinan, ayuda, king programa ng college students, ang pumayalawang sektor, ang timoring solo parents, senior citizen, ang popuring persons with disabilities. At kaya biya ka rin pintalan ng Balening Candaba, king Paralaya Basketball Court, nung nuka rin tinanggap la pong siya 5,000 pesos ring ana maralang estudyante. Makayan mo rin po king Balening San Luis, tinaglos la deti king Don Emigdio Bondoc Convention Center at 600 students na naman po ring menikuang siya 5,000 pesos. Kaya biyamunan po kareng balen na medinan financial assistance ing Bacolod at miyarapat po ing distribution king multipurpose building. Kaya biya po Mayor Di Mandato po Representative Ana York Bondoc Sagum. Tinanggap lang po siya 3,000 pesos naman deng 1,000 beneficiaries na keng Bacolod. Kaya ba't na po nita, tinaglusla po keng San Basilio People's Gym keng Baleneng Santa Rita at mimiya naman siya 3,000 pesos kareng 1,000 beneficiaryo. King kabilugan po, miras po keng 3,200 ring estudyante amidinan ayuda kapamilata na po ning AICS program ning DSWD. Bukod po kayong financial assistance, may miyala mo naman pong pialungan na pong Nutriban. Kapamilatan na ng Nutribus project ng Senator Marcos. Bang medina lang sapat ang nutrisyon ang pong sustansya katawan deng kayanakan. Samantala, bistaman kanume, delay pa magbisita ng Marcos, King Pampanga, poli da rin mila sa Bagyo. Masaya naman kanu iti, uling may kapuntay ang ining Aldo para personal ng adwang ing saup, kareng may mangailangang kabalen. Makatulong sa ating mga estudyante, yun ang inuna natin dahil back to school tayo ngayon kasama ni Congresswoman Ann York Bondoc. At sana kahit papano maibsan ang taas ng presyo at hirap ng buhay para sa ating solo parents, seniors, PWD at tulong-tulong po tayo. Noong nakaraan, ang binigyan namin ni Congresswoman York yung mga TODA. Pero ngayon naman, ibang sektor para at least kahit papano nasi-share. Tinanggap la naman pong cash assistance din pong 25 rice retailers. Apektado po ning petupad price ceiling king bias. Tsa 15,000 po yung ulaga ning ayuda. Ayon po yung report. Inumpisa na nining gobyerno yung pamamiyang cash assistance karing miturang rice retailers, paulining price ceiling king particular a brand ning regular at well-milled rice. Meron pating payout king opisina ng Department of Trade and Industry o DTI Central Luzon anyang Webis September 14. King Pampanga at sukano king 25 beneficiaries ing tinanggap siya 15,000 pesos. Ding Medina, napinding at suking listahan ng DTI, a resulta ng profiling agewara karang milabasa na Yaldo. Agpangkang Patrick Mendoza, Senior Trade and Industry Specialist ng DTI Pampanga. King San Fernando at Mabalakad Lakanumig profiling, base namo rin king direktiba ng DTI Head Office. So far po ma'am, datang Medina tamo na po, there was a total of 25 beneficiaries. So each beneficiaries received 15,000 from DSWD. Data pong 25 na mitinan, 15,000, they were monitored actual. Meaning we went to their stalls, to their stores, to verify if indeed atin lang well-milled ang pong regular milled rice. At sukano kayong 33 ding identified beneficiaries. Pero ela pa meni kwaring aliwa, paulining problema ka rin karelang dokumento. Pero may ka-second payout pa kanu para karek epamenik wang ayuda. Okay. Per evaluation na po ma'am, yung milyari is ating documents na emag tali. Halimbawa, itang name, itang ID na versus kitang record submitted. So, deng aliwa ma'am, demo atin lang ing
business permit is makalagyo kang anak, pero yung anak pala is at abroad. So, these cases, per advice ng DSWD, would be requiring additional documents such as yung parang authorization, which is kailangan notaryado and signed also. Maragol na ako pasalamat ding magandang abya sa kasabi tamo kening City of San Fernando Public Market uling ketang 15,000 pesos sa ayudang karelang tinggap mupin kano sapat iti bang kanita abawi itang melugida manibati niyang patupad ing price ceiling king regular at well-milled abyas. Makanyan man ayos mo kano uling king kasalunsungan at ino kanong ako kuwa nga mas mababang presyo king abyas. Metong yay Giselle Ramos kareng tinanggap ng financial assistance, pero diretsahan ang sinabi na aliya sapat ng alagang binyaning gobyerno king pangalugi ro. Yung puhunan na 48. Tapos itagming 45. Di ba? Maragula pangalugi kaya kaming retailers ita. Makasawp niya rin makasawp niya rin kaysa kitang ala kaming yang makanano mo, alayang binyekya kami yung DSWD. Okay nga rin. Pwede ne. Pero makanyan man, sapat. King computation pangaras king losses king parumingkong price ceiling. May kit 19,000 kanoing may wala kang Romel Policarpio. Nung lalawen, lugiya pamuring at tsuking 4,000. Makanyan man, saab na nalakan oreta kareng kabalen mamagkasakit king bie. Gangin ditak na mo po yung malulugi me. At yun na kami nga kakuha kasing 1,144 per kilo. So, magano na mo? Ating kapan 2 pesos para plastic. Pero kitang 41, malulugi kami pa rin pong almost 3 pesos per kilo. Pero, okay mo po kasi pupulan na siguro within this week, ating mas mababang abyas, abentami yung 41 talaga. Bukod king Pampanga, mig payout na mo naman karing miyalo ang probinsya king Central Luzon, king Aurora at sula king 44 ding beneficiaries. 38 king Bataan, king Bulacan at sula king 29 ding tinanggap ayuda. Nueva Ecija naman 107 na ring identified beneficiaries. King Tarlac, labilang 5 ring beneficiaries, kabang 78 king Zambales. King Kabuuan, minabot king maigit 5 million pesos, ing may pamiyang ayuda. Samantala, ala pa kanong schedule nung kapilan pamarapat ing kadwang payout. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga at ing Puso Makabalen. Kaya nga liwa naman pong balita, metong po kareng kabalenta mong migtagumpe. Kaya social media content creation, deni pong miyasawang Sanchez na atsupuking gulot ning Life with Arkia. Ita pong page ita at ino pong 329,000 followers keng Facebook. Kabang 705,000 noman po rin karelang talatuki keng TikTok. Mayakit po keng karelang content tingal doldo pamibiyebya ning karelang pamilya, partikular po yung biyemi asawa, ang po yung pamanyeseda king karelang anak Arkia at ngeni, yung pong 1-month-old ay Arlu. Apang po karela gagawan dala kanong family diary ding social media pages at matutula naman na dakala po ring makaburi king makantining klaseng content. At lakostala pong kilalanan king Kabalen on Spotlight ning Nano Pata. Siya po yung first baby namin. So naisip po namin dahil ako lang po, kasi housewife po ako. Siya lang po yung kasama ko sa bahay, nag-work si daddy. So nabuo ko po yung Life with Arkia kasi daily vlogs po kami. Sinishare ko po yung life naming dalawa, pag wala si daddy, then pag nandito rin si daddy. So umikot po yung, yung buhay namin kay Arkia. Pero ngayon, nandiyan na po si Arlo. Life with Arkia and Arlo. Yes. Nung una po, parang hesitant po kami. Kasi yun nga po, sabi niyo po, hindi namin mapiplease lahat eh. Kahit ano pong gawin namin, mayroon pa rin pong mga basher na lilitaw or magko-comment. Ang naging lang po namin, thinking po is ma-document namin or maging virtual diary namin yung social media para at least po we can go back dun sa mga memories kasi nga po nga hindi naman sila palaging bata eh. Kaya we want to cherish those moments po and document it through our social media accounts. Iyo kaya po lalakwan, dakal pabalita, king pamagbalik ning Balen at Balita.
Magbalik po ing balen at balita, kilog na po ning 25 banwa, mararapat siya po ing metong walk for a cause. Keti po king San Fernando, Pampanga, ausan de pong Alay Lakad, organisana ning Alay Lakad Foundation. Ngayon pong banwa, kasado na kanuing aktibidaditi, nung ka rin layo ng ipakiting pisasan metong bangkanita sopan lareng pakakalulong estudyanteng Fernandino. Kapamilata na po ning walk for a cause, makapamiyang educational assistance, ing foundation magkaulagang 15,000 pesos banwa-banwa karing estudyante o ito pong 1,500 pesos po allowance bulan-bulan ang gana po king mayarila king pamag-aral king kasalungsungan po at may git 90 students as scholars ing Alay Foundation at pag nasandang miragdagan lareti at nung sakaling maragulali ko mapondo mas dakala po kanu sopan. Ay rin po yung karelang pasyag, Sir Robert C., yung karela pong presidente. Yung Alay Lakad po, started nationally. 72 pa po ita. During that time, yung house na pang lakad piso mula sa puso. Mag-evolve until such time, yung kikatama kay San Fernando, niyang 1998, inupisan tayo pa si Bayo Kikatamo. So, kung loyan niya po yung Alay Lakad until this year, is already 25 years old. So, that means to say, 25 years na kami sasawap current out of school youth na kasa alalang gagawan, di bisang mag-aral, ang tabayanan nila. During the earlier years, gagawan mi kasi, ay kami mamayad ng tuition. Ay mila dediretso karinganak yung pera. But then again, balo tamo rin state colleges, libre na ngeni. So, manta, maging relevant kay pamuri ka rin out of school youth, hindi na milang amounting 15,000 for 10 months. Why 10 months? 10 months mo kasi yung klase. So, 1,500 every month. Yung re-release mi karela, para nano ito 1,500. Yung 1,500 is para augmenting their finances. Tandaan ng tampo, out of school youth la rin, apong indigent la po rin. So, we are helping those indigent who wants to realize their dream to uplift their family. Karen pong bisang makisan metong marapat siya po ing Alay Lakad king October 27. At tumutok mo po kay ning CLTV 36 para po kareng miyaluang update dikil po king aktibidad ngayon. Kaya nga liwa naman pong balita, adwang 100 years old ang Ilenia rin may katanggap pong 100,000 pesos na pong Certificate of Recognition, iba't po kay Department of Social Welfare and Development o DSWD. May di nila pong cash benefit di Rosalina Rivera ning Barangay Salapungan, ang popoy Ermini Gilda de la Cruz ning Barangay Anunas, pauli na po ning Republic Act 10868 o ito pong Centenarians Act of 2016. Kaya be po ring personnel ng DSWD at City Social Welfare and Development Office, personal no pong dinwang Mayor Pogi Lasatin Jr. kareng Centenarians, deta pong regalo dan datang Centenarian gift at letter of felicitation. Iba't po kang President Ferdinand Marcos Jr. Agpang po kayong DSWD Memorandum Circular No. 4 Series of 2017, kikilalanan la reng 100 years old senior citizen base kareng dati ng database. Dapat lang mag-submit primary documents din kamag-anak dareng centenarian kalupaning birth certificate, ipakit mismo ning beneficiary king validation process. Ano po kaya ang sekreto da di Lola? Sana i-share na kaya katang batang balo at syempre bata mo rin kumababiya kalupa da. Luwid kayo po. Apo.
At kabalen, bayo ta magpaalam, pila na ang Aldo. At ingan tabayan ang tamong Giant Lantern Festival. Marapat ne po 92 days na mo. Ligligang parul na. Apin po rin ding mga regular balitang kinalap ning kaya katamong news team para king aluwapang updates. I-like and follow yu lamo rin kaya katamong social media pages, Facebook at CLTV36 Official and at CLTV36 News. Ini pong Twitter o X at CLTV36, Instagram, TikTok ang pong YouTube at CLTV36 Official. At malyari kayo rin pong munta kaya katamong website www.cltv36.tv. ILBN la po ring programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at Kenny po king Central Luzon. Kanang kaya katamang 39 cable partners at syempre king Free TV Channel 36. King lagyo na po ning mabilog a CLTV 36 News and Current Affairs. Ako po, kaya kayong talasuyo, Justin Dizon, ating pusong makabalen.